Мгм. Здравствуйте, дорогие друзья. Нам пока непонятно, пошла трансляция или нет. Вот мы сегодня выходим в прямой эфир с городом Флоренция. Вот я вижу, что, кажется, трансляция началась. Так, она немножко, наверное, будет идти у нас с задержкой. Итак, значит, смотрите, мы сейчас с вами в эфире, и у меня в гостях фотограф Стефана. И так, один момент. Stefana, buongiorno. Buongiorno carissima. Come va? Tutto bene, grazie. Molto bene, molto bene. Allora, oggi c'è un stile, si chiama digital art, sì? Sì. Come pensi, ai tuoi clienti piace questo stile? Che cosa fanno nuova? Ma senti, la digital art è molto particolare e sfrutta tutti gli aspetti dell'informatica per creare nuove sensazioni. Non l'ho mai utilizzata personalmente, devo essere sincero, in forma proprio esplicita. Certo che se poi si intende digital art come supporto per la realizzazione di fotografie digitali, è fondamentale, la digital art è fondamentale. Però in quanto tale, cioè per l'utilizzo di varie strumentazioni, eccetera, non l'ho mai provata. Non so se può essere apprezzata dalle persone, sinceramente non lo so, perché non avendo mai scattato non la conosco. Comunque sì, Stefano, che vestiti scelgono donne italiane per fare foto oggi? Allora, le donne, le ragazze, le donne con cui ho scattato partono sempre da vestiti molto eleganti, anche se è una scelta molto soggettiva perché dipende anche dal tipo di foto che si vogliono realizzare, però un vestito elegante è sempre un ottimo punto di partenza per realizzare ottime foto. Tuttavia ho trovato anche molte donne che si indirizzano anche verso il casual, per non parlare dell'intimo, che dà un senso tutto proprio alle foto, alla foto. Stefano, perché le donne fanno le foto in Italia? Perché le donne fanno le foto in Italia? Ma io penso si possa distinguere in due grandi categorie. La prima è relativa alle ragazze che vogliono diventare modelle e quindi questo è il mezzo e conseguentemente il fine della propria attività, quindi utilizzano la fotografia come attività. La seconda categoria invece riguarda le donne e le ragazze che hanno bisogno di un proprio book fotografico per pubblicizzarsi o al limite per tenerlo per uso personale, per tenerlo personale. Molte donne usano queste foto personali anche per far perdere la testa ai propri uomini. Dimostra Bellissimo. Un момент, чтобы понимали наши зрители, мы, конечно, приведем перевод вот нашей сегодняшней беседы, но я спросила у Стефана, почему сегодня женщины итальянские, фотографируются, да, и они любят фотосессии проводить.
У нас есть одни причины в России это делать, а в Италии другие. И Стефан сказал, что есть разные категории женщин. Одни это делают в порядке бизнеса, другие делают для того, чтобы заниматься собственным промо. А есть третья категория женщин, которые фотографируются, чтобы свести своего мужчину с ума. Вот. Хорошо, ладно. Allora, le donne italiane capiscono che abitano a Firenze. Firenze è la città bellissima, è un centro di arte, di bellezza. Итальянские женщины вообще, они осознают, что они живут в таком городе, который является центром европейского искусства, где сосредотачиваются источники эстетики и красоты. Per favore. Sì, direi proprio di sì. Le donne se ne rendono ampiamente conto della grande bellezza di Firenze. Non a caso gli shooting che faccio, quindi all'aperto naturalmente, le faccio o nelle vie del centro storico di Firenze, nelle stradine più tipicamente un giorno sono state calpestate anche da Dante Alighieri, o comunque in zone caratteristiche dove si può godere di un grande panorama di Firenze, per esempio Piazza Michelangelo, Giardino di Boboli, Villa Bardini. Non dimentichiamo che ci sono coppie che vengono da tutte le parti del mondo per sposarsi proprio a Firenze, e io, se mi posso permettere, suggerirei anche di organizzare degli eventi come matrimoni a Firenze, perché appunto avrebbero un grande ritorno e anche un grande business per tutti quanti, per voi che lo organizzate, per me che faccio le foto. Va bene. В общем, дорогие друзья, Стефано говорит нам, что те, кто живет во Флоренции, женщины, конечно, отдают себе полный отчет в том, что они живут в одном из самых красивых городе мира, и они немного по-другому подчеркивают свою красоту, предпочитают окружать себя натуральными интерьерами, которые прежде всего связаны вот с красивой природой, имеющейся вокруг. Поэтому в Италии у них очень популярны съемки на улице. И вот Стефано, он также имеет большое портфолио своих клиентов, которые именно фотографируются на улице. Понятно. Grazie. Stefano, noi dobbiamo organizzare una festa per amici russi e italiani. Sì. Io direi proprio di sì, sono pienamente d'accordo. Organizziamo pure feste, incontri, eventi che possono mettere insieme l'arte e la cultura russa con quella italiana. Non a caso parlavo proprio di organizzare matrimoni, questo sarebbe un ottimo modo per iniziare questa attività e questa collaborazione. Le tue foto la gente deve vedere qui, sì. Le foto di design devono vedere a Firenze. Sì, ce l'ho. Te le mando e così le puoi condividere anche sul sito. Alcune te le ho già mandate. Итак, друзья, я предлагала сейчас Стефано организовать совместную, вечеринку, выставку, на которую должны прийти наши друзья, чтобы посмотреть на его фотографии флорентийские здесь, в Рязани, но это не означает, что фотографии будут только итальянских фотографов выставляться у нас на русской земле. Я предложила еще и отправить фотографии наших рязанских фотографов к ним во Флоренцию. И, собственно, Стефано сказал, что нет никаких проблем, что многие занимаются интернациональным культурным общением, и многие
даже предпочитают приезжать во Флоренцию из России, чтобы отмечать там широко какие-либо праздники личного характера, например, свадьбы. Allora, bene, grazie. A te. Bene, в общем, ci vediamo dopo. Sì, Stefano. Grazie. Grazie, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. Buona giornata.